Selam olsun gönderilen bütün Resullere. Selam olsun bizlere Allah'ın ayetlerini okuyan, kitabını ve hikmetini öğreten kutlu elçilere. Selam olsun güzel ahlakı tamamlamak için gönderilene. Selam olsun ahlakı Kur'an olana, hayatı Kur'an olana. Selam olsun ahlak ve adalet rehberine. Peygamber Sevdalıları Vakfı Mersin Koordinatörlüğü'nün organize etmiş olduğu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi anlama ve sünnetini yaşama, ahlak ve adalet rehberi temalı mevlid programımıza siz kıymetli misafirlerimiz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, şeref verdiniz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون Settiruz hadvaya miskin ey bira. الصلاة عليك والسلام عليك Settiruz had khatam ey peygambera. الصلاة عليك والسلام عليك Settiruz had yare yaran setbiro. الصلاة عليك والسلام عليك Settiruz had qaide ezane dost. الصلاة عليك والسلام عليك Settiruz had mürşidi